Dan dalam marketing tu pula dia ada banyak benda. Video lah, poster lah, strategi lah, funnel lah, messaging platform lagi kan. Google, Facebook, TikTok, banyak benda. Mungkin kalau sempat hari ni, mungkin saya akan cerita sikit lah tentang marketing structure juga. Tapi fokus kita hari ni adalah cakap depan kamera macam pro dulu. Sebab that is one of the structure dan juga panel yang penting dalam marketing punya structure tu. Okay. Dan kalau kita perasan, penonton ataupun audience dia akan lebih confident dengan content video yang ada muka orang. Dia akan lebih relatable. For example, kalau macam contoh saya kan, dulu masa saya buat business wedding, content-content video wedding, saya buat video production untuk wedding lah. Saya selalu ambil video testimoni. Kalau zaman-zaman tu, ramai orang kalau dia buat video, nak promote servis dia akan fokus pada, oh video dia lawa, video dia cantik, very cinematic, pakai drone apa semua. Tapi kalau pakai testimoni tu kurang. Jadi macam mana kita nak outstand daripada kita punya pesaing tu, kita kena biar orang lain yang cakap benda bagus tentang kita instead of kita yang cakap. Kalau kita cakap, dia macam kita mempromosikan diri kita lah.